Özkesler 2 yaş. Gelingizler. Gel Tansulu, Talaybek. Mart olsun, birişende olsun, biz çok malda. Biz aytkan kegepтерде bizden oğullarımızga hiç kıntığı yok, tüz жеткизсин деп niyet kılıp koyduk ekенбиz. Жақшы неберелер жаралсын деп. Анда mesela бүгүнкү биздин той кечеде ушул Таалайбек менен Таңсулууга өкүл ата, өкүл эне болуп отурган Қалиек мырзадан сөздү баштай беребиз. Андан кийин белек бечкектерин тапшырышка аракет кылабыз. Сен өкүл ата деген постоянно ушул тамаданын противниги болот да, ушул тийишип калабы деп чөнтөгүнө 5-6 миң акча сала келишет өкүл аталар. Ушул жылмабыз бир бала кылып сүйлөгөндө бере калайын деген ниеттер бар да, ошон үчүн анда эмесе сөздү өкүл ата Қалиек мырзадан баштайбыз. Кол чабуулар. Assalamu alaikum hurmatly to'ylar qonaqlari. Böyle to'yning iyasi. To'yimiz qutlug' bo'lsin. Xudo mana shunday talay qizim Tansulu bugungi uylarni qutla to'ygandan qutlaymiz. Qamashdan o'g'lar uyda Bayram o'sha yaxshilik ko'rsatib o'tishizlarga. Har doim bor bo'ldilar, boy bo'ldilar. Eng zo'r bo'ldilar. Endi bunda qarasam shu qayda o'sha 5 qo'yda o'tiradi da qarasam yo'q shu bazimiz. Batır bo'ldi. Rahmat, bunday söz oyda jo'q ele, boyda jo'q ele. Gipermarket, supermarketga borib pampers satib albay ele, skori pomosh chaqirtpay 9 oy tolbotpay ele mana o'g'ildi qizdi bo'lib o'tirgan ökülene o'tiradi ekan, bir qo'l chava bersangiz. Der to'xtabi ayım ökülene. Hurmatly qonaqlar, barchalar birinchidan xush kelibsiz. O'shani bilan birga o'g'limiz, yana qizimiz baqtli o'g'illar, qarmashgan qo'linglar hech vaqtda uzilmaysin. Aldinglarda bala basib, arqanglarda mal bassin. O'g'lim deb o'g'lim bilan jetelesem, qizim deb qizim bilan erkelesem. Öyle de öbek bolğon, ılgıyda jörek bolğon, baqtlı yaşlardan bolğular. Azamat. Anda mese, kelingizler qadırlı qonaqlar, atayın kötörüp kelgen, nike şekeklerinde tapşırı olalı dep turuşat, ökül ata öküleni akıkı kündörü rasxoduna muammalı olup kaldı, qadırlı qonaqlar. Anda mese, kelingizler, nike şekeklerini qabul qılıp olalı, jalpı jurt qol çağıp tursun, ökül atanın bilekleri. Qana mesela süretçiler, kinoçular süret kalası, rahmat. Azamatsızlar. Qol çağıp turasız. Кыздарға, көтер, о, тержақтарға. Все молодец. Девушки опоздали дейді. Қол бұлғағаны білесіздер, қайыр қош, ойнақшылығында отақына. Бүгінден баштап бірін анап келсен, күні көйге емейкін андан көтеріп келесін. Анда бесе өкіл ата өкіленелерден тиіттері бар екен бір қол чағып қойсаңыздар, сарыпай деп қойлы. Аяқ арасында алыстан қарап тұрады, не киігізіп атады деп, а? Сіздер өте қиынсыздар ғой? Японский жоқ па, чарчыры жоқ па, деп. Ай, азамат, рахмат. Қолча тұрабыз. Әркімге тойнасып кісін. Оғыл үйлейлі, қыз шығарайлы, құдасы өкілейлі. Bir жерде апасы сүйлеп атат екен, күміштен шашпақ тақтық еле, көлөкө жерде бақтық еле, апа қайқылып десе, алып атқан қайнен айтат екен. Рахмат Құдай, біздағы күн көрсетпей өз деп қоймыш. Ошосыңары күн көрсетпей қойышқа әрекет қылыңыздар сіздерге. Тамаша. Анда месе қалтырлы қонақтар, келіңіздер, сый-сия қабалдет, ордыңыздан орын алайлы, иелеріне, құдаларды дағы қолдарын бекен, қысып құттықтап қойсаңыздар болады. Қол чағылар, құш келіпсіздер сіздер дағы, ордыңыздан орын алар.
Onu oldu, hayırdan kayağın bölü olsa. Buna, evet özümün hakkından bir komanda olası sizlerin komandanızda Tansulu degen komanda oldu. Söyle şu anda. Kana bir Tansulu'nun komandası bir kol çarpağınızda şurada şanlı oluşmardılar. Ay malatayız. Bundan bir ağız vardınız. Tağlay Mırza'nın komandası oluz. Tağlay'ın komandası kol çarpağınızda. Anlatsın var eken. Anda bize kendinizler bir çakandırak muzga koyuyorsunlar. Tansulu'nun komandası. Prosta iki kolunuzlardı büyük götürünüzler. Büyük götürünüzler. Muzga koyuyorsunlar. Oturman cende bilgeyizler. Maestro muzga sayar mı? Kendi kalan mesela. İyi ömür. Ona mesela aç yani. Ona ezik çeken kardeşim. Hatırlar biliyorsunuzlar. Erkeklerin ne oldu sizlerge? Bakma. Tansulu'nun ormanına. Bakma. Bu da mı? Sen var Tansulu. Rahmat maestra. Hazır körgülüğün verdim buna hakkında körsetet. İlk kolda Alakan'da asmanla götürürüm. Nemislerle kolda çıkıyor. Alakan'da Türk'a. Biz muzga жүргенде tamamla George'nun bagajında yaşlarına maestra. Rahmat. Çoda sizlerde utup koyguday oldu. Cina, atınız kim ile? Attı Gülece. Ortamızdan tursanız, ortamızdan turtukça. Mark komandanı çı, hazır ben sizge mikrofonu bergende. Ha! Yapaymışsın? Da. Ha! Yapaymışsın da, toğut buğanda kan mı da? Gan! Ha! Gan! Uy! İyi, tabi yaman caylardı bu sizlerde ya. Dokma, nasıl rengar, nasıl güzel şüpteşler bu? Hadi cevaptınız kim? Sayla önce tursanız otursa. Niye hoşundan korkmazlar mı? Bir yolun öyle de var siz. Diye bir şey yapmaz. Hadi pamuk. İşte. Sayla önce. Kadar mı size? Ordumuza durmaya kaldınız mı? Degende. Siz caylansın da. Uzak çıkmadı. Sayın Akılcı. Başınızı yerine salıp aldınız. Küçük geldi. Ne korkuyorsun en duranda? Baba adını önüne çıkarsın mı? Çıkarsın mı dedim. Ne var şeyler hazır? Adın çıkarsın mı dedi. Kattak Ceys. Kattak Ceys dedi. Komandanız da afçıyınız hemen. Afçıyınız basınız. Basınız, poldu, basınız, Mamat Kılaka, cürünüzler. Sizler ne talayın komandasınız, basınız, sayılar hocam. Buna komşu, eciler, barın, akçın. Cürünüzler, şansın, kol basın, turunuzlar. Kulatıka, cürünüzler, basınlar. Talayın komandasınız. Bol, hem de bari, vatırlar, ceyleri, bir saatten beri ceyve taslar var. Cürünüzler, kendinizler, tamamınızda kılatlı olsun. Basınlar, siz de komandanız, afçın mı yakar? Batılca sayarsanız, kaysı komanda kanday birliğini. O, girgiler, deveyle, karayslar. Dayaksız mı sayılar hocam? Dayarsız mı siz? Bir yaşlar dayarsınlar mı? Anda mesela birinci antrenörüz. Kolay, başlandılar mesela. Karrak kaçta kadar bana bir жақсы bir gelir. Veya birlik birimiz. Şalpı bir. Karalay sana tam solun kımında. Cürümüzler, çeyizler. Hoppa! Antrenör. Algaçlı muzikalar. Rana mesela başladı. Ayıktım valla. Sayılarıyla kul cürümüyle.
bizde. Vuracağız dibe dibe elbette havalanacağız bizde. Çaresi yok yanacağız Anda bizde. mesela müzikal kompozisiyam Abdullah Keves'in atından bolsun sizler üçün Gülcügü Çatıbekov'un atkarısındağı Leylekli Kızga degen kompozisiyam. Anda mesela bardığınızlardı Şamlı Bey'e çatı. Uluğaga aynek açıp durula kirgile de kıykırınız. Bu stolu tağına aytkanda Krasnoyarsk şahırından kelgen Ulukbay Akabimizin sıyırıl konukları Niyazaga başlagan jamaat, Kulataka, Baldır, Çuvak, ошондой төл geceler üst basыңızдар, stolуңуздар менен калганыңыздар баардыгыңыздарды сөзгө жетелеп алалы. Маэстро, сыйлуу конокторубуз. Келерсиздер, жакындашып жакшы. Арчы, келиңиз сиз бияка. Аксакалдарга келиңиз. Ulukbay aka жаңа алтындай вакыттарын аябай алыс жерден, жақын жерден сыйлуу конокторубуз сөз кезегин алып отурат. Кубанычтарын койуна батпай, кубанычты эл менен бөлүшсөң көбөйөт экен, кайгыны эл менен бөлүшсөң азаят экен деген сөз бар. Анда эмесе кубаныч бөлгөнү эжекелер, урук туугандар келиптир. Анда эмесе сөз эжекебизде. Кол чабуулар, бир уйкуну ачып, кол чабып отуруңуздар. Бактылуу болгула балдарым. Кудай колдосун, кызым колдосун, көп балалуу болгула, баатыр жакшылыктарга тугуп, баатыр жакшылыктарга кубанып жүрөйүн. Той кулуу болсун силерге дагы. Ай, жана, тур. Общий тапшырабыз, тур. Кетесизби? Сразу тапшыргандар кеткиси келгендер, да? Церемонияны яман чөткү сүйлөдүк, молодец. Фотошта койсоңуз, белек берип коюнчу, ямансы кыска нуска, молодец. Мынабы Таңсулунун атынан. Келиңиздер, кадырлуу коноктор, анда биз ошол атайын Красноярск шаарындагы сыйлуу конокторубуз келиптир. Өзү жакшы көргөн акелерибиз, аганы көрүп үйлөшөт дейт, жакшы кеңештерин угабыз бул акелерибизде. Нияз акабызда сөз. Кол чабуулар.
kız uzatı toyunga güzel oturalım, nasip etken, nasip etip güzel gel oturalım. Sizlerge ne kalabız, ne solur, ondan keyin dagı uşunday toylar daima ушунча адамды чоңолтуп отурасың, ушунча пата алып берейин деп 2 жашта ушунча элдин патасы 2 жашка кабыл болсун. Ошондой жайлаш кызга калабыз, Таңсулуу күйөө алабыз. Сиздер бүгүн узак жолдо отурасыздар. Силердин жолуңар дайыма ачык болсун. Жолуңар дайыма бири-бириңерге сый урматтуу болгон, эки жакты тең караган, жакшы жаштардан болушуңарга тилектешибиз. Ачуу таттуусун дайыма бирге туткула, туура түшүнгүлө, бири-бириңерди сыйлашкан, кийинки үлгүлүү болгон жаштардан болуп, дайыма колуңар бирге бактылуу болгула, бирге болобуздар. Рахмат. Чыдай билген жаштардан болгула. Эки жакты тең сыйлаган жаштардан болгула, ыймандуу жаштардан болгула, бактылуу жаштардан болгула. Рахмат, калган сүйлөбөй калган акелери, синилери, астыңкылардын сөздөрүнө кошулардан алдым. Сиздер үчүн Улукбек агабыздын дагы бир арзымы деп да жакшы сөздөр бар экен, угуп коелу. Ben kızımın Krasnar'da bir otam. Özgür göz baş olup sizlerge şeyini ver otam. Karay sevgiler. Rahmat. İşini şularının öncülü oturmuşuz, ha? Rahmat. Жақшы кабыл тилектер айтылды. Келиңиздер ичкенге суунун тунугу жакшы, айтканга сөздүн улугу жакшы, көп сүйлөгөн сөзгө караганда конвертке салган курбу жакшы деп тапшырайынчы. Келиңиз алчы. Рахмат, хуш келипсиздер, кадырлуу коноктор. Өткөндө тойдо конверттер түшүп, үйгө алып барып конверттердин ичин ачып окуп атса, улук алги карыз менен козгуз деп жазып коюптур. Той кечелерде ушундай тамаша сөздөр дагы жазылат экен. Рахмат. Кызмат кылган жигиттер себетти алып кетиңиздер. Же бериле калабы ушул жерде. Эме? Асылай жиңе. Себетти кабыл кылып алыңыздар. Рахмат. Жигиттер келип коесуздар, мына себетти көтөрүшкө. Мен эч ким жокпу. Кызмат кылгандар бар экен. Балдардан жөнөтүп коюңуздарчы, келиңиз жардам берип коюңузчу. Мына шуну Барсбек атка жеңил тайгачак сен экенсиң. Рахмат чоң. Ой, мына калпак. Калпакты кийгизип, жеңеме жоолукту салып, өбүп коюңуздар. Прическаны бузасыңар, 4000 жасатып. Ой, мына. Рахмат, желкеңизден тон түшпөсүн. Улуга бир контейнер ачып коесуз эртең. Калпак жоолук сатылат деп. Рахмат. Мына гүл белек 2 жашыбызга. Бактылуу болуңуздар, кол чагып туруңуздар. Ой. Айшенелери булат. Же Айшенелери бар. Айшенелери. Ооба, Красноярлыктар. Талай көрдүм Красноярскиде жеңелериңди. Кыз кичинде таарынган болсо ошол жерде трамвайда өлегендей деп элейт. Тамаша. Бактылуу болгула. Күйөө баланы пайгамбарым сыйлаптыр дейт. Рахмат. Азаматсыздар, оорубаңыздар, калбаңыздар. Сүйлөшүп коюшат булар. Жакшы жүргүн, а? Жакшы жүргүн. Бийлегендерге белектерибиз бар деп кичине мактанып койдук эле. Могул жерде
Tütünüp bilip atkanların arasında. Mishaka, hayırda turadi lafız kıldırdı. Mishaka'nı çakırıp koyuңuzдар. Kol çağıp koyuңuzдар Mishakaga. Kelіңіздер, көрінбетке салыңыздар. Kol çağıp koyuңuzдар. Adamdı nele çoğundu. Rahmat, basыңыз. Oy, buna kelіңіз, kol çağıp koyuңuzдар. Birinci konkursan toz çıktı, жақсы билегендердің арасында қосылды. Бұл енді бір үзіліп кеткелі өр билеп атты бір Құран. Қаяқ қашып кетіп қалды. Чиіп кетті, сіз жүрбейсіз бе жүріңіз. Билейсіз бүгін тойға келгеннен кейін. Қол шағып қойыңыздар мына. Ешке чиіп кетті деп айтып қалған үшін жүріңіз. Сізге дағы жақсы білектеріңіз бар. Төрге тұрыңыздар. Мишака, мынау төрге. Бізден сайта өсіп болдық. Сіз қанабай, ешке келіңіз жанына қошылып тұрыңызшы сіз дағы. Дағы бережеке билеп атты леді бұл жерде. Қана ешке. Қана, қайырда тұрады? Ежекеу мен акау? Шақырып қойсаңыздар, қайсыға? Төрді. Басыңыз, басыңыз. Баспайсыз, жап-жашыл көйнек кигенде. Сіз билеп аттыңыз ба, басыңыз, басыңыз. Қорқпаңыз, ол жерде жақсы. Можно? Можно, это конкурс. Будем танцевать. Не понимаете, да? Сейчас будете понимать. Рахмат. Қана, мұна қатарға тізілген. Нар жаққа ғой, төр жағырақ шығыңыздар. Төр жағырақ ол болып тұр. Ваша будет капитан команда. Сіз бұрырыңыз, пожалуйста. Танышып қойылы, а? Атыңыздар менен танышып қойылы. Атыңыз? Алтынай. Алтынай, как? Анжелика. Анжелика. Жаным. Айнаш, қол жағып қойыңыздар, танышына сүннет болады. Жігіттер менен танышыңыз. Мұрзаға. Арыстан. Нұрбек. Нұрбек, қол жағып қойыңыздар. Сіздердің капитаныңыздар Мишака болсын, келіңіз. Сіз ақсақалдарға кез. Сіздерден өзімнің жақсы көрген жеңім болсын. Сіздердің командаңыздар Таңсұлу командасы болады. Қол жағып қойыңыздар Таңсұлу командасына. Сіздердікі Талай командасы болады. Қол жағып қойыңыздар. Капитандар, бірден ойыншы бересіздер, капитандар отырыңыздар. Билейсіңер, очко жинайбыз, елдің қол чабуысы менен. Утқан команда чоң-чоң белектерді алады, утылған команда дастарханда нақ бар екен. Груша алады, груша. Сөйлешіп алдық, а? Поняли, да, уже, да? Объясните, пожалуйста, если у вас по-русски язык побольше. Да. Анжелика, короче, по одной будем танцевать, по аплодисментам очко набираем. Какая команда выигрывает, да, вот примерно 4-0 или 3-2 выигрывает большие призы там. А кто проиграет, груша будет получать. Birinci konkursantımız Mishaka, kim bilet sizlerden? Birinci konkursant. Tanday verin, siz kapitansınız, выбирайте. Чувак, Чувак, Красноярскийден келген, о, төрге өтіңіз мынау. Ешік жақтан бері жақ қарап тұрасыз, жаңа сіздерден бірінші биге. О, Айнашка. Мынау ол жерде тұрыңыз, о, чувак қарап тұрыңыздар. Мишака, қашып тұрыңыз. Оператор жігіт кішкене сахнаны бұшып. Титул лучший танцовщица город Абакан. Весовая категория 85 против ровно, короче, да? Рядом со мной стоит самая лучшая танцовщица в Абакане. По кличку Золушка, хрустальные туфли против кот в сапогах. Маэстро! Молодец, Золушка. Көп жүгірмейді екенсің. Молодец, чувак, молодец. Команданы айтқанда
да қол чабышқа әрекет қыласың. Қызды 40 шаршы қалған еркекті 50 шаршы ұлықтап қойып, жігіттерді командасынан баштайлы. Талай командасына қол чабылар. Нормально, 55%. Қыз баланда билегені көрді бар. Таңсұлуының командасына қол чабылар. 1-0. Қыздар бір ашқа жинашты. Кейінгі конкурсантымыз. Нұрбек, брат, молодец. Ооо, вообще. Брат. Қандайсыз, жақсымын? Атыңыз кімдеріңіз? Жаңылай әже. Уважаемые дамы и господа, бой за титул лучший танцовщик, танцовщица Красноярского края. Весовая категория. Қыздар команда жағатта 45 против 128. Покличка девушка ниндзя против черепашка ниндзя. Маэстро! Опа! Поставлю! Вообще дискотекадан шыққаны бізге сәксін. Ой, шу бесіні. Қыздардан баштайды, команданы. Жаңына жеп енді бұлшы, көрінуді қолша өрі, депутат кізілі, қолша өрі, туған кізілі. Таңсұлуының командасына қолша олар! Какой привет, такой ответ. Один. Мишака, следующий конкурсантымыз да болды, жігіттер. Атыңыз білен. Арыстанбек. О, львиное сердце против Анжелика, пожалуйста. Анжелика, как тебе сказать, вот, что у тебя есть, покажи, короче. Чтобы очко набирать. За команду Таңсұлу, да? Хорошо? Что его надо сделать, короче? Протерись. Пол протерись с ним. Мына қадірлі қонақтар, сіздердің астыңыздарда 8 жолы дүниенің чемпионы Федор Емельяненконың қарындашының подружкасы по кличку Дай. Кем? Фиона против Шрек! Маэстро! Спасибо. Ой, спасибо. Арсанака. Молодец. Вообще. Когда ты танцевала, вот здесь мужчины все, черт возьми, сказали все. Молодец. Очко жинашқа әрекет қылабыз, жігіттердің командасынан баштайлы. Талай командасына қол чабылар.
Arslan el dağılır. Oğğa vursan oğğa, solğa vursan sola gider. Tansuğunun komandasına kol çalan. 2-1. Kapitanı 10 açkodan beriledi kapitanlar. Ошол жерде турыңыз. Жеңе сразу капитанам 10 очко. Чтобы набирать надо. Мына кызыл тико ким экен? Алып турасыздар, а? Алып турасыз. Aynen. Уважаемые дамы и господа, бой за титул лучший танцовщик, танцовщица России. Весовая категория 45 ровно. По кличку Маша против Медведь. Маэстро! Вот! Миша айтады, бір молодежный билеп көрейінші деп сұрап отыр. Покажите, как молодежный. Мишака көстет. Ошандай болот да. Бер жака келиңиз, капитан. Олардан кечирим сурабам. Зорго жыйнаган очколорун азыр учурат окшойт. Сөзүңүз. Көрүп турасыздар, кайсы команда кандай бийлегенине, кыздын кыркышы ачылуу дейт. Жок, жигиттерден баштай берели, а? Жигиттерден баштайбыз. Даярданып турабыз. Таалай командасына кол чабыңдар. Sizni tanıyıp var, ha? Tansuğunun komandasına kol çalan! Aydın bolup kaldı, ha? Kaptanlar, daha bir bilgi veresin elbette. Davay, kapitanlar, daha bir görsün deyip soran başlar. Hocam, okşayınız, basınız. Bir de tanıdayın, oğlu bakın, iyi, dur bir dakika, çıksın. Dur bir dakika, Angelika! Ровно сам. Анжелика, садитесь здесь, подходите. Анжелика, пожалуйста, чтобы выигрывать их. Маэстро, музыкант даярбы? Көрүп турасыздар. Бүгүнкү тойдун эң күчтүү бийчилери өкөтөр. Высокорослые люди. Восьмерколичие. Маэстро!
Men to'xtamni tushunmay turibman, Birinchi şamalanışında. Öyle mi? Komanda teknik kol kalan şu bunlar bilet koşucu kol kasaları. Jigitlerni komandasına kol çalar. Allah, normalde 105%. Tamsılığı komandasına kol çalar. Toplatınızda. Ketmeytinizler. İkinci mesela kol çaltırınızlar, Katura kol çaltırız. En жақсы билегендigi üçün Нұрбек Акасқа bir çayını kapat koyalım. Kol çaltırız. Dayardan tursanızlar, keyin только biyleshga harakat qilamiz. Tak, 4-chi stolumuzga söz кезегі kelib qoldi. Sizlar jamoatingizlarni jalpi chaqirib olayın, sözga chiqa turganlar bo'lsa kelingizlar. Maestro, davom etingizlar, 4-chi stolning qo'noqlari. Qatar stol menga ketaysan, antrak ochishga harakat qilamiz. Joqqa sanab bugungi to'y kechangizda ko'p o'tirishadi, suyunib o'tirishadi, o'g'il qizini uzatyaptir, kuyovni olib olibdir deb yaxshi niyatlar bilan kelgan teletek sho'si kunlaringiz akalaringiz so'z кезегі qarmab turadi. Andamasa so'zga qaramiz. Qo'li boshlar qo'l chapqilar, buti boshlar yer tepkilar deysiz. Qo'l chapqilar. Şu 2 yaş vakti olsun, gelecekleri keng olsun, bala çakalı olsun. Sizler dağı şunda tolkunamatasın, sizler de niyetlerine jettiler. Bala çakal, nevre, çevre, kıskası bardық жақсы нәрселерді қалады. Okbek, asılay, toyların kutlu olsun. Şu, bizde şu bağı özdürüp, çoğaytıp, şu tarbiyalap, şu bugün mına turmuşka verip jatasın, şu serge rahmat. Şu 2 yaş baktım olsun. Bargan жерде бақтапсың да, сыңар. Şu Kırgızga bir gereği diyen bir işte faydası diyen übüllerden olsun ha. Şu toylar toy olmasın. Көңілге отырыңыздар, қонақтар. Рахмат. Рахмат. Қалған сөйлебей қалған қонақтар, мына жеңекелер, жекелер ұстап отырып сіздерді представитель қатары шығарып тұр. Андамесе сый-сыяққа бал дейді. Атайын көтеріп келген белектеріне хас болса көптей, саман болса чөптей кіріп, чын жүректен қабыл қылуылығы. Қош келіңіздер. Рахмат. Құда қаласа сіздер той қылғанда дағы не алып келсеңіздер ошаны алып барамыз. Қош келіңіздер. Жөнеле келмейсіздер біле. Рахмат әкелер. Азамат жігіттеріміз. Кешіне ұрсатыңыздар менен атайын Красноярскеден келген қонақтардың құдаларға арнаған сойышы бар екен. Беріп алады деп жатады. Қайырда отырышат олар, а? Ниязға? Келіңіздер, алып келіңіздер. Беріп алыңыздар, анан кейінгі тосты шығарамыз. Құдалар, сіздерге атайын Шылбол Аканың сый қонақтары сый көрсетті. Мына ол жерде отырған Красноярскийден келген Бауыр, Құлат, Мұхтар әке, Нияз әкелер екен. Өзіңіздер бөлі оластыр, бір өзіне тапшылық қойсаңыздар, жайлайды. Жаншқа, өзіңіздер қараштыр өрестер. Біздікілер бөлі, анан таныш тамырлар таппай қалмасын. Кейінгі тос кезегіне беріп өте өрелі. Так. Сіздерге келді, 5-ші стол болып қалады кестер. Жүріңіздер, апчелер, басыңыздар, айнашычыға. Басыңыздар, сіздердің компаниямыздар, ұнакелер, бардыңыздарды таныйыз. Жапатырмақ сөзге шығыш қарекет қылыңыздар. Маэстро, Аяш, жүріңіздер, бардыңыздар. Ертен қалып кетпейлі. Қолыңыздарға микрофон тигенде, өзіңіздерді таныштырып сөйлейсіздер. Жүріңіздер, ой, азаматтар, достар, аяштар. Аяш аталар, аяш еді. Рахмат, қадырлы қонақтар, рахмат. Мына ұлы қонақ. Сүйірматыңыздар бар екен.
Söz кезегini алып отырат. Ешкім еш жаққа шықпай тұрсын. Әкелеріміз hazır сөйлеп біткенден кейін. Kızlar birinci mesleğini aldı. Aldı da Turan. Oturup gelip yürütüp getirdi. Kendinizler kadırlı konuklar adamese atayın alış yerden geliptir. Aksakalımız eken, Toğuz Turadan gelin değil. Bu bir apamızdan söz başlayla. Kol çağılar aksakaldaştırıp. Sorumuzda. Uluk hizmet yayın var. Olsun 2 yaşa. Kız keşik olsun. Aldın balavasın, arkası malvasın. Öyle çöre bütülü. Emrimizde 5 koyuna olsun. Tapış gelirsin. Kuşu ballarını sayın böyle koy. Hırmatlı olan olsun. Toyulansın. 2 yaş baktı olsun. Ömür versin. Gençler tutuktayız. Yaşlardan işte tuvalete nevre çevre verin. Şükürler, toyma şükürler, yaşlı kürsüde jüre. Şunday toyma kullanacaksın. Yaşlar silah makam dursun. Dostum toygalasın. Nevre çevre. Şimdi barbuk aydınlık direktörü hoşlandı. Sıkıntı söyleyeyim ya. Жақсы келіндерден болсын. Биола сіздерге қызмат қылған, сыйды білген, олардан ешкерді алған жақсы қылған биолалардан болсын. Ана мұшы атымен рас екіптардағы сындашқан, біреуге сындақтанғандардан емес, сыйлашқан, мақтан жақсы атанелерден жақсы шиындардан болсын. Тойғылан сұлықшын өмірі шеге келгенден мақсақалдарда да сыйлақтан жағды. Кеңесе, салттық айымыз ұлттар кейінгі құштарын бірге қаталарда алымыз. Аман болып, бар болсын, бұл болсын, бар болсын, Birinci tapşırı olayını oturdum, çaşarsınız. Sizlerge. Şehirden takmasını des olup, ilgili amaçlıymışlar, batılı olsun. Arkadaş batılı olsun sanmıyorum. Şimdi dostlarlardan işte Endi qapa o'g'li bu yerda Ayashlar ham bor ekan bizda bu yerda. Maramichi. Ayash, Turg'ulachi Ayashlar, biz o'zimiz Ayashlar ham bor ekan. Turg'ula Ayashlar. Ayashlar. Kelinglar Turg'ula bordim. Kelinglar Turg'ula Ayashlar. Mana Ayash qizlarda, Ayash nimalarda qutuqlarimiz bor ekan. Ayashlar Turg'ula. Kelinglar Turg'ula. Kelinglar Ayashlar. Dilfuza, kel. Kel Turg'ula. Kel Turg'ula Ayashlar. Kelinglar Ayashlar keladi. To'xtatib, Ayashlar. To'xtatib, Ayashlar. Ayashlar kelinglar. Rüdüşü çıkıp koyalım, bardak Ayashlar da o. Kelingizler, Ayash eneleri basыңыздар. Qana, Dilfuza Han, kelingіз basыңыз. Жүріңіздер әйме, елдің шаңысы қылша шайтаны мойнысынсын. Қыз балам азданат та бір қол чағып қойыңыздаршы, ел қол чаппаса шықпайыз деп отыр. Басыңыз, Ayash енесі келіп шүйлеп қойыңыз. Мұшылардың атынан. Алып ата өлеңер. Алып ата өлеңер. Көсімді шақырып айтылек. Aranızdan aksakal olmuşun kırmızı yerine kelgen eneke Osman Ömür Çakandıraq 2 yaş turmatına vereni dağı
көтеріп келген сый белектеріңіздерде чын жүректен қабыл қылуға қош келіңіздер. Белек тапшыру аземе. Ордустан жылбай тұра ұстағана қолы қоңшыны аяштар кетпей тұрыңыздар. Билейміз сіздер тұрматыңыздарға. Халық әкемнің сұраусы бойынша бардыңыздарды жалпы биге шақырауыз екінші антырағыз. Келіңіздер, ақсақалдар, Маматқұлова, чиыңыздар, келіңіздер, бардығы шу. Красноярскийде келген әкелеріңіздің ұрматыға болсын. Алтыманат Перебековтың сөзіне жазылған Араванды қызға деген ұрысымен бардыңыздарды биге шақырайлы. Құдалар, келіңіздер. Бүгін билебей, қайырды билей. Жүріңіздер. Араванды қызға жалғы билек жатырап. Оппа!
olsun, anda bize 7 yaşın hurmatına sizler için Tansor Disco. Gölge'ye zaten gelmişler, bazılarında Şarkuni'ye çakılmakçıyoruz.
olmadı. Al.